Justice and Constitutional Affairs, I so recommend, and I thank you. Thank you, my lord. Kakuru akatandika n'ekitebyo kye byafaayo byihanga ku rugo rw'omulembe gwa Idi Amin paka ha government eroho ya President Museveni arikuraganisa empindahinduka omu by'obutegetsi byihanga. Omu kugamba kwe omulamuzi Kakuru akagira ngu twagenda n'ebyabiireho kimanisa parliament neneeyongezayo emyaka buli lwanyuma y'emyaka 5 atabandiza kuteera akaruru kandi ekyo nikyo kimwe eki Amin yakozire okwetaho nka president w'ihanga. Kakuru akari omwe mu baramuzi abahakanise iteke lyabenereza kukozesebwa polisi okwiyaho enkiiko za boona. Iteke eri kandi rikora na munonga ahari aba opposition. Mu 2021 Kakuru akashaba kuhumura aha bwendwara ye kweyongera kandi obwire obwo akayine emyaka 63 arikura emyaka 7 kwihitya yebashime kuhumura eby'oburamuzi. Omulamuzi Kakuru akazawa 1958 kandi yafera aha myaka 65. Akashoma eby'amateeka kuruga Makerere University ahiyihire Bachelor of Laws na Master of Laws. Yaheza yafuna diploma in legal practice aha Law Development Center. Abira ine Master of Arts in Educational Policy Planning and Development kuruga Chambogo University. Omukwa 5 2013 bakamuta omu Court of Appeal. Abira member wa Uganda Law Society, East African Law Society hamwe na the Environmental Law Alliance Worldwide. Twagambaho n'abanyambara kandi ebintu byo babasa mugamba gito ba opposition twaferwa munonga omuihango bajageza aho tube twini bastatesmen nashabo kukundi hangari yabo kandi abo kursasika abira justice Kakuru shonga yo kubanza bakareta tamujiti abo bajageza abira batabucyaje konkabwa pawa narshi yahanga kubarumo ubwembeze bwa gambanyenka ejo bagira byamo hijaza ege limit Kakuru nayo yagirwanisa atine kutina bwisho atakwera maruma nayo yagirwanisa kaka yatuzamani abwe sente na no kutina tinsaba member of parliament nayo bagira byamo inshasha nabeka ya Kakuru konka n'abanyambara bona nabo n'abanyihanga bona abo kuba Kakuru no mumbara muzi obera yemera hamazima akageta B akageta B kinshasha kwene bashoboza reporta yo buri bwe nguzo munyango kahura ngo abaramuzi n'inamba ya kabiri mu byenguzi konka Kakuru kawo muhecu mu rukimunzi kinaho be no muhurira murarire nguzi yo mu Gashakwa Betty na Ebare na habwa SkyTv agenshonga. Omugenzi Kakuru twemeza ekihumuro ekyobusinge omugandi twayeyongerayo na munonga tukurebera aha mukoro ogwizobere ya nyenkyakare twenzire mutwase kwisyaho ebintu bitari mwe na bimwe ebi abakazi bali kurabamu Obugande rikwegita amahanga agandi okwasa kujaguza ekiro ekyabakazi twabasa kwikaho omu district ya Kabale okwasa kuretera amakuru agakwatirine na nabakazi abari kwiha entasiya yabo omukuhonda amabare. Omunyamakuru witu arambwire ekirombe cy'amabare ekyakiyora yashanga abakazi abari kurenga 10 bari kutimbura amabare enshuminke warenga Kabale municipality bari kugamba no munyamakuru witu bagize ngo nibabona no murumogu abo gukora mani kandi bari kubonabonesebwa abakuru mu government jina tukamushaba kandi nawe uwabana bashatu ari kutura umunyabikono ward omukabale municipality akatandika gukora business y'ebyo kuhonda amabare omu 2020 agira ngo nashanga obuzibu omukubasera amabare kandi ogwebe ya cement nebindi ekeyongera yagaruka yagira ngo hariho bakorara omukaba tafunire sente zona bahendera bagiye korora bagiga mu birombe byabo kamushaba nayibuza agwenki abibyo burambuzi barukurija buri izoba omuri bunyonyi batari kubasa nabo kintu byo konda amabare cyo burambuzi bakafuna musente agize government yashemeye kuba yamba ekabaha sente bakatungura business zabo tagurujamo ishobirwe itino muri mu gukora kona isuzo bwire hazamo covid ya kabiri abo batuyamba sabana n'icyo kurya konka ikizibu cyishanjiremo ikintu kizibu turabonamo fizi kurungiza abana
shange turafata mukona kace munonga iyo namushanga turabona n'icyo kurya ku kasitine fizi abana cyane bari mu kwega ahubwo kwefaho kandi n'abashije abakuna yinji abakora nabo tibine intandikwa abo kugira ngo tibe basisa ufata yezo mukozi owabibura ushanga ati nico rikuganyirwa mbwe no guma urateguha mutora garuke nyuma yemi tukashabire government nico yarata mu budget nico nkaba mabare ibase kutaga mu budget yo kugira ngo ibase kuganyirwaho ahantu ngo Namanya Rosette wo mutuze wa Bubare Sub County District umuri Rubanda agizire ngo sente zona izakoraniza umukugura ibyo kurya no kushomesa abana yayongera yagira ngo embera ezibarukora muzugomere kandi umwe nubahendera umwiraro ahabwemera umegomere aha site nkogura bo inenenda ubunge notine namani to ine nabo kwegurira no totubare nge nunabwe turabona kai nimwe turi hafizi z'abana neco kujya buri cyona nimwe turakiya titwinene kibine bidurati tubyinitwe tubagabwa amabare umuhozi wa chairman umurikababe district Miriam tuguma kankwasa ayerekera kushemerera kweye barukwegita hamahanga gande umukujaguze ciro cy'abakazi azire ngo abakazi hariho eco kwetenga kwejumbera umubiye nkora bya teknologiya tungo bukugu uburabayambe umunkore yahata araganise kushaba government sente na n'ibintu abakazi abarukora mu birombe bakubasa kukozesa yagaraka yahanangiriza abakazi ukunde mirimo yabo turina bacara abagerize gukora kuruga enyima bakekozesa ebintu byo twaturamanye ngo neby'abashija kusha konkati ya birakozesebwe abantu bona kabacara abarahonda amabare gakiyora abacara aba bakekwatamu nabo basitama n'abasheija na warahonda aregura amabare arakura amabare oshanga ari kuhonda kandi atunge mentunguka aye makasete ahera abana babo kandi nandasha babacara ubu bagiyetiremo kugira ngo bakore kuhonda bamwe base kuhonda amabare bekoreme kibina haze kibina barabire mu government turiho kubayamba kugira ngo baganyirwamo murebe mu project za government ziriho twineho eza uwepu eza bacara twineho PDM iri kwija iri kurete sente imaruhango kuza kutwisashiro cy'abacara Women's Day ibiro 8 byo kwa kashatu simu yoga umwaka iragamba ha digital kureba ngo abakazi bakoresha technology kureba ngo ibyo barakora byona nabo bamanye gukoresha karimagezi mu bintu byo barakora ibya business ibyo kuguza ibyo buri kimwe cyo na information ye bari kwenda kubireba ngo babyiha ha digital ibiro 8 byo kwa kashatu Uganda neza kwegita ahansiyona bari kujaguza ekiro cy'abakazi kandi umukoro nguza korwa aharkaro secondary school umuri Kiruhura district ahansiyo mutwe Digital Innovation and Technology for Gender Equality gashakwa Sofan Nuwamanya habwa SkyTV agenshonga Webale Sofan Nuwamanya okutuyisyaho amakuru omugandi agari kwenda kushana nago akachiko kishenjero akariho abacara abakwegitira omukigombe cyabo echa Uganda Women Parliamentary Association erizo abarugaye babasa kushohoza echandiko echkwatirine na nembera eyabakazi omwihangeri bari kurabamu Barugambaho n'abanyamakuru Honorable Brenda Nabukenya uri umunyeshengerokazi wa district ya Ruwero yagira ngo nk'abakazi bashemerere kureba ngo barwanirira ibiragiro ebiri kuretera emirimo y'abakazi yabasa kwebembera na mnonga omintu ebiriho obwahati omulundi guno batukuza onakula bakyale kya omutindo guli ku omulamwa guli ku bakuyitibwa digital all innovation for a gender equal future. Omuyiya okongera okuwa omutindo gwe gumu abaami n'abakyala naddala gye kujja maaso.
Hope Grania nakaziwe uri mu ishengerokazi wa district ya Mubende yagira ngo ubu nibo bwire ubu abakazi bashemeye ku rugayo nabo bakatandika kukozesa enkora ya teknolojiya kugira ngo nabo babase kuza aha Murembe nk'abandi. Sobo tuyambako okuma eddembe ly'abakyala n'abaana naddala nga tubayigira oba tubayingiza enkola ey'okusoberera science, teknolojiya, ebyewa engineering, okubala era n'ebyamawulire. Bitu yagira ngo hariho eshonga ezikiriyo niziteganisa abakazi omukwejumbira omushonga za karimagezi ng'ebintu ebirimu abishiki bato okugirenda z'endaro hamwe no kugira ngo nibaba batine sente zo kugura data otireho na n'enteekateeka ey'abazaire eri kugaruza abishiki enyuma. Ebizibu eriva mu tekinologi omu buzima oba mu digital spaces zetulina naddala omuli okutyoboola eddembe ly'abakyala nga basinziira okukulaakulana naddala ebyuma bino kalimagezi etulina. Era tugenda kugendera ddala mu maaso okuba ekitangaala mu mugaso oguli mu kuleeta abaana abawala era n'abakyala mu nteekateeka eyo digito oba mu tekinologi omwo mugaso ki ogenda okubanga bwekiri mufenga waka tugendagendera mu maaso okulaba nga tukikola ate era n'okulaga abantu abo b'ebibiina ebitonotono okugeza nga abaavu abasigala nga bayingirizibwa olw'enkulaakulana ya tekinologiya ekisobola okuba nga kijja kutuleetera obuyiiya mu nkola era n'okufuna ebyobuddamu ebigenda bituyambako okufuna obuyiiya obwebituyambako okupanganga ebizibu by'ennaku zino. Okuyahiga gavumenti okureba ngu nebasa kutaaha omushonga z'abakazi okureba ngu nabo babasa kubiihamu ekintu kirungi. Ekiro ky'abakazi omu nsi yona nikijaguzibwa izooba lya nyenkyakare ebiro 8 by'okwezi kwa Kashatu kandi omukoro ogwa Uganda niguza kuba omu Disanga omu district ya Kiruhura aho President Museveni ari kuteekateekwa okuba ari omugyenyi mukuru. Ori Bishop obureberezi obwa Northwest Ankore omuribanda Right Reverend Bishop Amos Magezi yashaba abasheija omwihanga okureba ngo bafayo abana babishiki na munonga ombwire obari kuba bari omicwe okusinga okubanagirira. Bishop Amos Magezi wabashendekerezibwe omukazi we nabwe bashabe minyeto okureba ngo bayitantara okuza ombikorwa ebyo bisiyaga baba bari abo kugumya obuzare na ruhanga ebyona babigamberizo bo mukasheshe obaba nibiguraho okwirukanga okugenderire kubasa kurondana sente ezo kugurira abana babishiki abatari kwebasa kubahereza pads ezo kukozesa baba bari omumice ari kwiguraho omukoro gwo kwirika ogubeguri ari banda kiburara integrated playground kandi ogubegutebekanisiwe aba Marian Foundation for Youth Development, Rutehenda Foundation na Ibanda Community Network Organization. Bishop Amos Magezi agizire ngu obwa hati ensi erione jumara habumuze gwebisiyaga ogugitahirira. Bishop Amos Magezi ayongere yagira ngo obwa hati abashija bagumize muno kutera bakazi babo umwanya gwo kubihereza ekitinisa. Mubashiza abari kugaya abakazi nangu mukabina mukabatera no kubatera ninyenda kubamanyisa ngu numba mutarukumanya amani agwo mukazi ayine numba mutakumanya omugasho ogwo mukazi ayine tangire echebitingwa tinkubasa kuruganta kigambire abashija babashema abakazi babashema baryo muri echo nibenda kutaho ebiranga taratireho nyowe nabagambira ekinta abagambira no kugira ngo nyo wishemwe kandi ninkunda mukama ahabo kuba nimanya ekyankoreire mu magara ganje. I know he's my creator, he's my everything. I know the God who exists and who has created heaven and earth, and in that creation, as I started, he created man and woman. And these days abakazi abafire mitima